meme lo. Yo pelik yang bener sayang meme no piana ka pinang lo jaya dua. Sayang dong kok sayang. Masa panah aja bersaing. Panah mau payas meme milu mau payas. Panah lipstick meme milu lipstick. Ijado unuk itu. Benane sing dadi. Benane sing dadi. Len gagamana dua. Oh man kengke. Meme dadi na dua semangan baru bangun pabuan jema. Oh, pasedar maku sise gang pangkati baki behe. Do maro nak dua. Saya baru bangun pengabak kaca melip setik ke. Ini diangkat meme tawang. Sebat kenah lo. Sebat. Kengken dije sebat he. Dijo sebat deh. Nye nawang manian adona truno melalui mai. Bisa bingung ya. Bingung nih kengken. Kenan panane nih, kenan meme nih. Di jalan nasib ya bisa meme juang. Aduh, ken tunangan lo sing pocol. Aduh lo cablak jegege. Yang sakitnya jaget tunangan lo cek bang. Oh, pelek punyen mo ke. Numi sing dadi sing meme kedo nih. Ayan, Bang. Masa sing dadi kedo. Sing dadi meme Sing pedalam meme ke kene. Kengken. Hai rado gati kamu sabat. Yen sing bicara benang bang adong menjelaban sing itu bang berak ibidan kakali nanang lu. Nah, ro. Oh, nyansan. Kang ujang memang lah somah ke kita rado buyut dan kene. Sebilang aja ijo yang sing gisian lagi bongkat lu potong. Tiga kene pengklu pengpat ble kita ble tame. Mai ijo malu. Pengklu pengpat yang memang kita jag sing ngak ngudiang memen itu nah. Berarti sama krisekan tujuan beline kumat. Sing ngerti kau kan meme pengklu pengpat kengken arten itu. Sai dono. Nah, sang kalau meme yang mepayas ke kene sing itu. Yang cara meme di tuane subuh sanang payasi. Oh, gitu. Yang be meme ngenah jegek, pengangon meme lah say idongan bapan lo pesu petang-petang lupa. Meme mudo babe. Malupa. Meme dia dong orang bapak dia kerajaan teruyut apa boleh nak len. Mes ledan berpelai benar kerja meme nunggu bapak dia gitu nih. Maro dua bapak dia kenap orang meme. Menajen aja kekedo sana saya itu. Jadi lo dulu meme. Wah bajang-bajang. Ben manian sing itu. Wah kang alih kuranan. Ane alih kuranan itu sing itu pilihan bener pang sing cara meme nasib iki. Oh milin. Ben pidan tiang alih soma pilih tiang alih. Benar pang sesuai masih pang adong umur. Menikengken alih tiang. Di samping umur sing itu. Nah, sugih pelacur. Yen sugih jak debo metari ke meme jak melayap yang akan ke nang meme cucu nang rotas. Oh lo dodang lo. Pilihnya suge. Bila perlu so kasih nasi net lo kan nasi tulen pun nasi selo. Oh yang benar berdengar doang. Yang pelit keseme dong si tiang yang perayaan itu bisa go. Mimi sing latongos gimana? Yang ini benar-benar yang kudoran nih. Saja mi. Tu kemunya ni mau beli caplo. Turen meme pengpedas nang. Yang parinekan jodoh jatuh karmon itu. Dadi sing besamet bakal pilih. Ane suge, ane tiwas, ane bocok, ane bagus. Dan nafsu bayi dasang yang widi ning Luang saja memang lapiana lu kadagu. Nih lo kalau ditakon oke meme. Nah apa ketakon san syarat Kene me syarat yang mendapat. Nang tuturin dia ngapain Banten ini. yang kau nukan Banten dapat nang ini ini sih nawang lo bapan lo itu si say udah lontar paling mana bapan lo takonin ini lo Nanti yang kalau juara yang menang. Meme ngomong apa sih? memang kan kalian Banten bos belakang takonan Yang lingkungan dengan tiang apapun ini. Kantinune nang meme ning ale bako ada ketakon nang aku. Ada. Nah,
mumpung bapak sida nunutur bang do engalan tengahi nyakan konden beragat memunyi kan uling semangat kalau ne sida ban bapak nyautin petakon lo ke apa kertakon Kene po. Bibi bapak sih nanti yang ngatur ayam di Puro desa. oh nak mula piodalan manapo Tuh subo. Tadi ada timpal tiang metakun kape nuko dan tiang. Lo Ratno. Lo nawang apa mirip Banten itu lo. Ketuang tiang lo. ini Yang sing nawang. ajatene yen sekenang bapak petakon timpal leken lo sing teken lo petakone nak walu yo mapet nyug-yugin kena bapo bene bapo dadi pedesa ini nak wala kuang lebih ban bapo nuturang ne tuturang bapo ken loh jak makedadua nak mulo sing bekal ban bapo tugane maro bapo lekado ban bapo nunasang metakon kini dodane ni wikane nawang nak kuang lebih kini dijokan liwat ban bapo nuturang nyen wikan nyen nawang to bentunas nih ne madan Banten artin ban munyi Banten ne malu be patuh kenwo Banten wanten tuh ken wantun ne madan kita ne madan mewantun mewali patuh mebalik artin nih Mabalik. Artin Bantennya mabalik. Adik itu. apa kerana Banten ne artine mebalik patuh ken mewali wireh amerta paicani dosang yang widi ne tanding ngangoni sin Banten widi ne mepaica jani balik kang aturang kenito pinako daging loh bapa angayu bagya matur suksema ken pekarden sang yang widi hidup idewek di meraca pada icen ido amerta pangada sop ngawanang hidup Banten wali ne kaping 2 artine wakil kita cara raos jani awana ni ngetang aturang sembah pangebakti kemerajaan ke purau ke periangan do payas gen gede abang ibu Banten do pina ke wakil ritat kalau bener tangkil kini do sang yang widi pangado baktian ne kaping 3 wali balikin bapa wo patuhken bo Bali ne gumi pelaka dan lok kawanan gumi Bali sing siap-siap kena Banten aku dang puro merajaan parayangan kayang dinata ke ngemonas lemeng liwon kayang kesong mah kena Banten ingat galungan kayang sepit semprong jalikan belakat dalanan kena Banten loh Anak-anak Banten. dumadak widi suwejo wireh irago jak mekejang serta to eling tekeni dosang yang widi nah jani ne perlu tawang lanturang bapo bendeknya nyau pangdo ngawak-awak apa ne dadi tandeng ngangon Banten Saja nih, pasang tiang beleng. Pasang tiang awak. yen petek amapo ada telung pahan telung bago so ne mewit uli taluh Uyaden ane lekat uli taluh luwiri apa taluh siap taluh bebek taluh angso kayang bebek siap angso dadi angon Banten dua ne muwit uli sarun tik-tikan oh rako-rako masih uli tik-tikan punyan padi ngelakadang bas dadi penek dadi tumpang dadi ketipak ne kaping 3 boburon batis pat apa luwiri ni jenik kucit ni gede celeng sampi kebo kayang kuluk dadi angon Banten Kuluk tadi yang ye nak macaru kaden ngalih kuluk banggung kam dawidi atur ina ketau menyen ada. buto kalau bang lapan Oke. banyak dak-dak bumi awan anado menek turun do ne menek gede turun ingatang yen sing metemu menek turun sing ado pekardi di bumi Oh, jadi Bob pendapat ya. nah ne ada biu sing dadi angon Banten nih ingat kang Ada biu nih sing dari Tahu. Banten.
apa? Biu kayu sing sandat dianggon Banten ini orang. Kone nak kengke nih. Masa biu kayu sih nadi yang ngobankan? Dingat yang ya nado nak nandeng suci ngalih biu kayu kok. Yen bacakan sorohan biu kayu kadanan biu muani dadi anggon daging suci. Bapo taen keceluak kepekan. Ada wok-wokan barak-barak masawang coklat Dewa tua yang jegek gobang bakat beli jisiu ada pina bungkul Yang mal gitu. nyenangan tawangan tumen kesemua apa lah dana agak kesuwonge anggot nih keles izin mabok kateo apal kayu ora coba Bang Santo jani nak berdua ada apel kayu, biu kayu, duren kayu, nek keco-keco sing dadi anggon aturan kan salah. Nah. Wi. Yang. Suba pengai bumi sisan udah kliwon pagarosi maro. Biu nasak-nasak nu abo kepekan nang ngalang nah. Pasien tukang-tukang oh. Bapak melipatan gagapin mako gen kango nyenan uang peste kena beli apa. Ingat nah. Sesubo metaki-taki dagangan mencelap ke paon bener malu. Kemudian mesti mencelap ke paon. Oh gidat jalikan jit payuk dadi grafik. Wah ben mengojak muka kedua. Adi budok ini yang budok payas menjegek luas kepekan. Dagange karadap apa dagangan nih? Dagang. Yen sumber dagangan nih ibu nak bocok nak sing hubung ujang sangat. Nih tangarin bapak kene. Joh pekene analik mentas di bengange maro bener tekan. Jalane ada truno nang jakodat. Tepukina bener menggotan yun biu lon api adol tiang adol pisang ajom bulo ngiring-ngiring driki melarian mudiang dodoh maya dudukan pada kepekan ampunang di tengah margo nak rame driki wenten kubu sum driki mererian Kubu ni aja. ya duo nang dagangane awake gerenyem dak daso belum obat tempat beli Yang dah je bapak sang sayang yang. Aduh jani sing yo sang sayang sing ado jelek ko nak tangar bako sing jejak nak jegek oban panak bapo bapo ngelah sekahe nyen tune nang aju Nah apa nyanang sing bapak legal dah mun sing payu dagangane do meklo jak di kebang begini awak kene Kaden tongos tuntungin ukir mega kemar tu awinan nah jadi pang pasti keben kuala ada nak lewat jalan ya takor nyenawang melarapan pas wecan kawi ada nak legeng uning ayang atur mirip di je tongos gunung mega kemar yang sambil memargi taken-takena meme payal Nindeng diwang di tiang mana sane ke bawah gunung puniko wadah madur kamu pisan indah dos nasi tiang palungo cokor dewa sampunan ngungsi tuntungin ukir mego kemar puniko jantan palungo cokor dewa pacang sedor apa ya pang nawang nah yen raosang paunukan hidup mati ulit hidup penekane yen suba panemaya gela lakar ngemasin pati sangkaning tan suwe je kawine di purisan melinggih sing nyanang sejojoh jagat ngungsi ukir mega kemar yen suba panemaya mekrangkeng besi megedong batu tan nurung lakar ngemasin dan jadi pangsi yang ngalem neklo mengaleng iring
Asapun api. Adi soleh. Api laksen dokter ini. Kemudian tadi ada dokar sing misi jarana. Ton dokar wastani. Apa toh? Dokar dan misi jaran niku rombongan niku. Rombongan apa orang rombong kan rombongan. Rombongan dagang ese. Weh, cara negara mai apa? Dagang es gitu nak. Wah, negara tan ya negara es. Iya negara ngasem peleleng ese. Yang gianyar es. Weh, nai wasin dong. Tapi tunggu dia ada penara ancok-ancok. Wah, nak penarak mesun kan ancok-ancok. Saya waktu Itu jemur berjalan saja. Ada tuh durian. Dan Suryaning nih kok, nak ke pasar nih kok, wih nang ngadep sayur-sayuran, aduh nang ngadep kangkung, kangkung. oh ngadep taimul, Baik. ngadep taimun, nah tuh dagang taipat, Ngejek sorot tai nih. Weh, tar sedang melah perjalanannya lakar ngelewat peken. Sina liu ada jelemo nama dagang, nama belanja. Nah, jadi angon penyaru. Pembekal. sampun nang mewah, dijang kuangan PC ya. Wah, Napi gak gitu mas. Pipes. Betiko ring pasarnya patut takena. Katah nama masar saking desa berdeso menawi wen tanah kuning. Ini kok saya waktu pisan ya ada nama ngiring pergi. Giring. Neseng dah diajak mengguyuan. Masa sih nyajang-nyajang? Ngerti kan nimbal sakit. Hah? Benar. Aduh, jemulan lemes yang ngelakan aja deh Neo. Masa timpal perot kedo lawan? Bakaran sakan masih ngelek-lek, mai masih. Mai cang pele, sing mai masih pele. Ya bawa sakan lekai baju mana Pas Eh, lengkat kena wak sakit kene. Edo kedo Cina. Meleh yang aneh-aneh Ci. Yen seng teh bos pesta seni tawang Ci. Maksa kene sing pedalam timpale demi menampilkan kita yang sportif, demi mendukung pesta seni sakit-sakit yang main tawang Ci. Iya, marah ngerti ya. Iya, Nyai. Maaf. Gusti Ayu ngerti. Oh, Sakit-sakit main ke pesta seni untuk menyukseskan pesta kesenian. kan ada Ci tuh. Ci bertawa aja kena Ci. Kenapa? Baru kedo timpale gelam ai keden Ci bapak sengsa yang ngelak pipis. Tahu Ci. Mulai dia mau nyiriang lebak. Nah ya buat terus saja yang belum sing Tanggal sakit-sakit mak kain ini. Ayo kan mata duitan ya tuh. Mana aja. Jauhnya mata duitan Gusti Ayu mata duitan. Bibi ada pesulung satu supiah duduk. Saya mata duitan ada. Bos pipis ada ulang. Nah makanya semua mata duitan. Oh, gitu. Kecuali ini butuh yang mata duitan. Wah ane butuh sing mata duitan. Mata duitan. Apa ane butuh sing mata duitan? Ane butuh betaron noto. Wih, Ija do perah. Butuh ngenot betara. ada Ini tawaji. model-model. Kenyataan yang berbicara. Ane butuh mulai sing butuh duit dia. Sing deman tekan pipes. Betaron noto. Cengket maksudnya. Betara noto engke ya. Bekaran butuh sing betaron noto. Oh, sing noto keto ate. Noto. Asosiasi pemikiran yang seefisien mungkin. Sujatnya na apa man kau gawe nama. Jangan sila pipes berketimpal yang on gae gitu kan. Paling ngale gawe. Nge, Jadi kene kan. nge, Do timpale angon Ayo. gawe. mana pi? Nak donang dek baju ini pang. Ini bahasane. Bahasane pangilinan dek. Menek terus baju ini. Nak baju to nyenik-nyenik engkau. Mangkin kengke cara Kene ngalepis. cara. Nge. Aja angai kesenian.
Kesenian. Pesta kesenian Bali, raga ngai kesenian. Kesenian yang lama-lama, nek klasik-klasik, ane sakral-sakral tuh. Bangsa yang terbenam, jadi lantu bangkit kan. Oh, tuh bangkitan mungkin. Lamuro ada nang upah, aku udah cingale pipis. Nah, tuh bangkitan lagi. Kesenian ini. Pak ngerti. Kesenian apa yang Kesenian dilestarikan? ane lama-lama, ane klasik-klasik, ane saklar-saklar. Tuh jani utama tamu di mancanegara, alio mayap. Si ajak ngomong kedek kaplak anda semua. Sing serius bunyi nampi bunyi jangan. Saya mengerti kan munyin sini. Ane perlu kebudayaan dilestarikan. Apa sih malu? Klasik. Klasik, Ane nomor 2. saklar-saklar. Coba ane sakal kedai kencang. Bungut sini nggak belum jadi dong. Ngomongnya beseng dampencang pemesunnya sakral. Saklar tuh yang lampu ada saklar. Kebudayaan yang sakral, yang tradisional kita bangkitkan, lestarikan gitu. Bangsin anu gitu anu lah. Gitu. Terkenam. Model saya dah pasti gabung. Parwo, gambo, wayang wong, topeng. Badah tuh kuno tuh. Kuno. Mun keke? Ane baru genyek. Lala. Kira cara. Lulus yang tadi mau genyekan. Nang isi Aman lulus yang tadi makanya kan megonyokan. Ane keke badan genyek. genyek nih kini. Ya si nawang genyek. Ane kengkeng madan kayak gini. Gesek, jeres. Gesek, jeres. Hei, stop. Genyek apa gitu? Mungkin. Oh yang di dianci mengenyekan. Ada senak lo di Arab kita tak kau genyekan bisa objek nak kita. Jet apa jet sok apa Man apa modelnya apa? Nek itu mani-mani maru cocok. Man Jadi kain. kan mani pamisi lo, pamisi megending, pamisi ngiga, ngomong pang komplit plet. Oh Arjo ya. Oh. Arjo lu muani mau Oh, kerja. kesenian kebudayaan ane lama. Ane pokok pertama tuh lestarian. Arjo. Aja dulu masa ngidang. Gampang atur saja. Dolar dari Nanang Arjo. Ya nanang nih. Yang panah Arjo. Iya kan memen Arjo. Meme apa kakak jungkah ya deh. Man. Ada bojeno meme lah. Ya ada rakon ijo memen Arjo nih kita anda. Orang mau bebangko. Nena Eci ada nakonin, ijo memen Arjo nih gitu. Mati tampling motor. Salah nyebrang nyundak dag. Coba betul. Menajak dua kan nyemagai kan aja dua lapis. Akhirnya Dia panglah. si tukang tabuh. Ya Joy. Kau mau gamelan pergino. Arjo sing jangan tabu sinyak lu. Sinyak sepi. Sinyak bergairah. Oke. Ayo. Ayo malu. Ini. Awas segar. Awas segar dan kelamun. Yang Betawang teori nih. aneh-aneh teori ini. Teori malu pelajar. Nggih. Toleh pergino ngiga. Iya, Tidak? iya. Asal mancetan jet nih. Ngerdak ke jauhnya. Wah boleh dong. Boleh kan? Ngeredak malu maru mancitan. Apa ya? Weh, Arjo nih ya. Arjo tiang Jumat terus gitu dah memen nih. Arjane Juma, Bu. Ini nak Arjo nih untuk tontonan kepada masyarakat. Ane kento tiang ane ngeredak apa ane mancetan? Pokoknya asal ngeredek, mare mancetan. Nggih. Asal mancetan, mare ngeredek. Ya. Asal ada, pokoknya konsentrasi penabuhnya matanci di jet jangan. Bosnya ngelu ayo. Doleh jet jangan gitu. Nggih. Asal ada nak uyut ya kan batal. Batal, nggih. Batal. Nawagang reng para penabuh sarang sami. Di tiang enten atur samatra reng para penabuh elengan. Perhatian konsentrasi penabuh reng regina. Asal mau ting-tingan ngeredak kejang-kejang. Nih takonang tiang keredak-keredakannya pengkuda jet ini mau ting-tingan. Mana bentiang ngerti, redakan? ci ngerti, ci. Nyanan asal ketaro, cepok mancitan.
Aman sing ketara ojek terus. Ade misi ketara. Nah kengken mengkap arjone mengkap. Kok beningan Juma toh? Wah. Bajak anu gugong nek Kene ini nek. kenane dijak kaden. Korsene sinyak lung. Ause karuan pengkudo. Oh sing karan. Elingang puniki nadan karan-karan medingtingan. Wanta tugas kanggo ngerdek mantan. Asal uyut miagan batal. Pas. Siapa kata Pak Cima? Apa kata Pak nih? Kenang. Wih, bisa mah kenang. Bisa mekenang marogobo kene kadana sing bisa megamel. Ah bisa teh gitu. Yang sing demen ngomong pangliu, bukti kenyataan ugas pembukaan pesta seni. Aku udah yang belakang kenang. Wih. Dok anti belah kenang Nget yang sing demen ngomong. Maro pembukaan pesta seni tak aku udah yang belakang kenang. Ulian kengken dok. Ulan ke pantegang kenes nih. Ade pantegang. Sing bangga juara 1. Kengken ya gede-gede kan. Depan latene nyak tepat gong aja kenal. Nanang kene. Kali gong ya. Nanang bos siap nih. Nanang bos siap. Nanas lu gerak di dia aji adola. Dados kentan bungote. Cara orang udah nabi zane mengrananya mabawas aji abang awara. Kayaknya pulas deh. Pas gending kan nananya tadi bulas. Panak deh ngeling gemak bulas kok. Beda, Bulas panaknya jang di pelanggan nih. beda. Mancitan bujit memen nih. Nang kenang anu penghunian. Pesawat anak-anak hijau nih kenang nih. Song nih telapa. Pesawat anak-anak. Lacurana jinomit. Des. Satu. Dia pen jelek tua hidewa nengala. Gedegen rangkaian ya. Yan. Gedegen rangkaian. Yan. Oh. Aduh, Adik kita gendengnya. blus kaset nih. Suka Duka. Weh. Gamelan Arjo apa terus bolong bangkong dong. Kubling. Mau pindah mancinan coba pergi nutila masih kayak gitu. Yang sini. Adi sing orang adi. Ye. Duh kengken aku buka pergi nuna ngedom duku lo mengendeng. Suka duku acita gede ya. Tadi penabo iwasen ken gerak-gerik pergi none. Marah main apa nama kamu? Oh perhatian penabo teken penari. Konsentrasi. Nah. Teken gerak-gerik ikuti kan tabo. Nah. Silakan. Ya. Suka.
Indonesia terus. Kok kengken nih? Senja terus beding-dingan nih. Adi terus kocak. Kocak suar mah keles bangke aja. Man pantas nih kengken didang sebagai penabo. Apa kawan ay? Apa-apa? Megening. Ye. Mancetan ngerdak angsal. Yen megening mancetan ngerdak angsal. Oh gendan. Oh kadang-kadang jadi terus mancetan marah kerdakan terus. Main jumin ay. Yuk. Kuenten sane duna sang ditya. Oh aduh bakal ini dewa kena gini lautang nih. Kewa titiang ngamong baca asing kruna tiang lama. Oke wae dewa ngomong bajang. Nggih. Asing kuno mah kejangan nah. Ken men nyakin, ken men sing nyakin. Liune nang kewa. Pas lae sih. Biang dewa belum. Nggih. Aja ke kudo jangan nah onyang nyakin. Sosial bener toh. Be, Kijo lung, aja nang lung, lodang luung. mayan ada nang lemas ngaja dasa gitu. Kuda so nyakin. Buka dasa, Bang. Hah? Aduh. Tiang sing kuat. Yen kita dewa berarti tanggung jawab kena go. Jadi aji ngurin. Tingkah bajang melas lawan jelek. Nggih. Anak sengko ngomong bajang. Awang sengko. Tapi Kewa. Pangsing cara bajang sawat. Nawang sawat. sangyan Ane unyang-unyang belakas tuh. raso Tetau ke nemangodor Mekelo-kelo bakal tutut Ini dewa ngambakang bajang sangyan Asing ngelabrakas muntul nyilih sangyan segi dewa nih Lulu panggil pok lu hodor Lain dia masing tanggung jawab bedok. Nutur kan timbal nih Beda, Kak. Saya marusan nyanyi polos sangyan Red lu panggil pok hodor Ngantek dua-dua milu nyilih Kan kedua-dua. Milu ngodorang belakas Bedok. Dipekat aku nih lo panggil pok sangan lo odor Adik kedo adik. enak dua sing idang odor gitu bisa setruk bisa enggak Pakai. adeng tapi nyantel ini dewa apang melah panyacara bajang udang Jawa tuwek, Jawa kuwok, tongosnya nih di badur. Disirahkan tongos. Wek ya kone di do tongos nih, wek di do tongos nih. Yang diingat deh. Bak kaplokin dah. Banyak Berarti kan diingatan berarti sing tanggung jawab gini ban. Melang aja. Melang aja. Ada gaya lo jemaah. Nah tuh. Aji sayang kan kendiang. Udah ngaji sing saya. Dua dewa dan putra naji nih. Iya nih aji sayang beli yang tiang kapal terbang. Dia apa? Kapal terbang. Kapal terbang. Kar pantat ben manis ya do. Sakit-sakit kali gai, kali beli kapal terbang kali ngani. Ini maro sayang sing ngerti panah. Eji, ya na sayang mapiana namun lo gitu. Apa jadi petan panahnya harus dibelikan. Masalah makan tidak makan urusan orang tua tuh. Oh yang saya ke panah apa lagi bang? Panah. Nak kau mamantau lamun cuma nak kau sing. Serah. Oh panahnya jadi selaset dengan lagi duit. Nih lagi pok nih. Ini mangguk bungut ibunya. Ada nalo ya panah. Dibukain nyakitin kapal terbang. Pakai tapi tante jangan panah kan? Ini ngai peliang. Mau ke keno gaya kan? Tawa ke lekat dulu lekat ibu nih. Kengken cara. Tawang kini panas gumine batal lang bakal lekat. Kengken cara. Lekat megarang lekat. Jadi kenyakitin ramo. Biaya. Sing idang. Tidak. Mati dia aja. Pengen dok. Mati. Weh sing idang boleh mati. Mati. Silakan mati. Mati. Aji sing keberatan. Adik kita. Mati dewa ngai bin. Be. Sing kuangan celebongka. Aji beliang dia. Sing idang. Buat dia mana?
Kodeng. Kodang. Benar. Mulai. Mulai. Woi. Ya nongkon ki mulai nyen kelamalang drama nih. Mulai. Motornya dicongol mulai. Woi. Megambal kalau nih melajak dang bleng. Besodang kone. Besodang apa kelek-kelek dini. Penaken apa nabi ya? Ikan nilar, siapa pengaruhan kan? Awak boleh jurusan. Apa jurusannya gitu dan mah? Dan mah jurusan timpal. Tabu duen. Ken tujuan kecil ya. Panake. Nyen panake. Yo panak. Iya, ayo orang ki panak sini. Nih, Ngawak. panas ngerti nih. Tenang dia. Subuh rencing disoren. Ampun tiang magamal jak. Serbas pelih kan di tiang niki. Di tiang meriki nak sampun igum sareng breginone. Di tiang sebagai penabuh anak boleh instruksi saking bregino. Melanci sebagai penabuh konsentrasi ci teken penari. Ken gerak-gerak penari di atas panggung ikutilah dengan tabuh. Dan menurut instruksi ya. Suut nabok itu. Udah keras. Tabu drama. Set dilanjut set. Nih mesti belum. Jadi Arjo kene. Ada mau kunci ayu ngajai dolar. Mula gitu. Panak dia. Panake lagi. Apa terbang lagi? Kapal terbang tadi ya. Panangin. Panak dia. Wah, aduh, ben masih. Kurang sedang. Wah, ini. Lo kayak apa tuh jemak sih? Nang melang ingat ang celuk kotokan sini. Saya jadi apa ini? Kadang jadi parekan. Iya naliang wagi pemantas ro. Batur sing ngatur ngayahi puri. Jadi ini tidung ya jemak sih kok kayak ini. Kok kayak apa nih jemak saya? Hah? Hijab makan sini. Kak, apa cuma kayak ini lar? Wak bola jurusan nih mah. Lar, yang Nang bener-bener cemator marep kabin ukuran bener nih. dia anak liung lah, bener kayak ketage. Apa nih gak ini? Ane ganti yang maru. Kok gak apa nih jemak saya? Dia ngayarjo. Tiang tadi nanang arjo. Gusti Ayu panak arjo. Kan? Tuh panak dia gitu. Ken udah punya anak belum sih? Ken buah anak sini. Ken punya anak.
Yang Nana Arjo, mami lalu. Hei, gerakan mau cacingnya. Goyong ini. Gerakan tepukan. Ngajak dolar petro sambil yang meliangi dolar rubah. Ini dia nasi kuning. Berdua nyangin ke pasar. Di tiang sarang tuh dua. Demilu. Di tiang kedap. Dah, wasan mati ini. Demilu. Dah jalan. Ini dia nasi kuning. Sabang masih ada yang cicing. Miskin namun jukung kan. Nang kenah dewek ayune. Ayu tan raso kapeneng semitan anak tuin kene. Siapa napi nih Kiji? Nang kenah dewek ayune. Ayu suba gele, ayu suba panjang. Ide dua gong gede suba ulah keadaan. Ien tuah dadinya nih deh haji nih. Dosanya nayu pak ringlingi hide dua gong gede nih. Dada sapu nikah Ji? Bayonya lakar tepukan ayunin. Oh, banet yang bajang di dogong gede teruna, yang serahina ngiring ide bahaya sapu nikah. Dado suau mangken aja mau bawa skenten. Sekadet yang ingat lu cerek yang sampun ngayah dikiring puri. Mula setata ngiring di dogong gede, kayo nede kentian lalu weken masa meton Ji. Terus yang pidan juga sayunin nu cerek ada nih. Ini. Apa mahawenan dewek aja nih memelak pejalan ayu di tamangan candi. Tapi mawena? Ayu lakar jangkepan aja. Sarang sira? Sarang itu dua gong lingsir nih. Aja dari dua gong putra? Boh. Ji, nak tua dong Ji, nak tua Ji, dia ngedo aja. Duh, ayu ngenah anak subot tua. Nyot aja nih pangkawang ayu. Bang Presiden saya naji nguasi duit jagat ini jepang sini. Kalau ayunya menjangkepan duit di subane lakar kejamatin dewek ayu deh. Beritat kalau ditunyen aji lakar mulang pengelat semaro ada nih. Mang dari detan sida nyamau ke dan di tiang. Bener. Kemana ada di tiang? Kemana sapu niki Ji? Kengkene. Kasan pet prada wenten atruno sane manut ring mana di tiang. Ijen ada di tiang dan sarang lagi Ji. Matung dia ngaji nomba. Saja mau paling belajar toh sang kan bukan jebol kan ada nak ya lo biasa nih ada yang tulis kita nanti Apa mengenap? Nyen koren mau belanja. Sing tawang mantri pasar nih. Mantri pasar orang mau belanja. Nyen udah di tumrakang. Peman minta izin kan mantri pasar nih. Ngawag-awag mendagang. Jadi sudah ada penertiban, pangkadong rapi, pangkadong aman, pangkadong bersih. Begitu. Itu mendagang. Kemang kok parkir dah. Kenapa nguyakan montore?
Kengken jak campai no mantri pasar. Jak diapan mantri pasar medagang. Bisa mirip betul lihat. Telah lihat. Yen mau dagang sing dadi madukan. Dan tadi Dagang kain sing dadi madukan ja dagang baso-baso. Dan tadi Sing nyanan mebo seru kaena. Ane dadi madukan, dagang napi. dagang lawar baru dadi madukan. Dagang lawar mantan dados madok kan. Loh, nih baru sangat binan-binan mantri pasar ini. Kebinan kengken. Bane dagang lawar jengkek, liung idang maya, dagang lawar ini tadi madukan. Sing coban paling liu maya. Yen sing adok kengken mah lawar. Aduh lo, jadi mana udah mantri pasar cara merdah ini saja. Ayo pasar, sampunan juga galak-galak kencang. Nyen galak. Rago nih. Bidan tain tegoro. Dan dia tegoro, tiang tumen pak biasanya naseng kini mantri pasar lo. Ye, nak mantri pasar baru nih. Oh baru nih pak. Oh, baru tumen maro jani. Ibu ngedan kan becikan mengenalan aduh. Oh, kenalan. Oh, pangkadong wawuh jak mantri pasar. Penting saya ya di pakan Oh, nana dadi. Tiang mang doning pak kadi teruna nih. Kengken naksir sagetan. Kaget. Men yen mantri pasar itu no kengken. Yan pak kadi teruna. Tiang dari bajang-bajang nih. Oh, nu bajang-bajang. Nak ke bajang, nak ke tua. Mantri pasar itu urusan nak bajang nak tua. Kadang nak pecah, nak peron, nak sengkok, dadi mendagang. Nang gae toh. Pak mantri pasar sampun aja kentang. Mantri pasar sudah ditawar di kenteng nih lo. Pak. Kengken. Makin dan sapun iki. Walau tiang mantongos nih lo. Kadang tiang nomor tiangnya. Oh, ngajak mo mendagang. Iya di pongo. Man? Pak mantri pasar. Nomor di kartu di nyogok. Pak ini. Oh, mantri pasar kalau sogok. Ini. Pang mau pen-pen ke jeling-jeng. Adi senggan aja kentang kan. Man? Raga nih kelbang tiang pipis. Ada uang makan. Oh, mantri pasar kalau bang pipis. Ini. Oh, pes perai nih. Oh, dadi. Dadas kentang. Dadi. Pak, sejak ini Pak pedalam tiang. Oh, kenapa nih? Maroka di pekan, bawa macelengkang ngerendak ngurusan dagang. Ye nak tugas toh. Lah kote je tugas, masang seduk apa sing man. Yen bawa Pak polos, jadi dia ngemang nasi, ngemang pipis. Oh, dia ngemang pipis, beli nasi malu. Oh, nasi malu beli. God beli nasi, beli kopi. God beli kopi. Oh, nyanan pengliunan lapan makan, si dagang nasi medion beli. Yen beli makan, jadi Ladai. Pak, kepetang sing laba yundo. Nyen 2 beli nasi ji 100. Iya Pak, sing bepes nih. Oh, Oh, ya kalau bang uang makan. nge pani tiang rugi yang penting mantongos nih lo. Oh, nah. Kange, Ini 100 mainang nah. ben 100 di. Kejango kang wang man ruko katih kang wang. Bikin mau kamu. Makin Baik. tadi Ini iya Kang. kalau 100-an breng-meng kok kene. Oh nah kango kaltemel. Oh aliang taipat. Oh nah jadi kene jak bebas. Ijo ya kena sama dagang. Ijo jelah jak tadi. Dadas. Oh kadang dor nabe bang. Berapa? Yang Pak yang Nah di tadi pengalan. yang dagang.